Ya siyaqhubeka-ke sigcine senze labo phisi awothu. Manje kushoda ama-sleeve nesiketi soyenza ama-sleeves, imikhono nesiketi. So kodwa phela uma uthanda vele amapinifomu amaningi akanawo imikhono. So ngehle ngo-3 inch and a half bese ngadweba ulayini laphana. Dweba ulayini mase ngamaka lapha u-10 inches ubude be-sleeve sami lowa. Nakho ngizodweba ulayini khona. So sidweba umkhono la, sorry guys ngesiZulu sami esibhedayo. Laphana ngizomaka u-8 lo u-half round armhole. Lapha ezansi ngimejile la kugcina khona engifuna i-sleeve sami sigcine khona. Mase ngiyayithatha leyo namba ngiyi-divide ngo-2 mase ngiyabhala u-half wayo. Laphana uyahlanganisa lapha ekhoneni, uhlanganise bese-ke usuhlanganisile nje ngisafaka ngicima olayini ufuna ufake u-part nendawala kalayini. Mase ngicike i-part nendawo nalaphana ngifuna i-part nendawo layini. Kodwa nje uma uthi uyakwazi ungavele udwebe lapha i-curve yomkhono uzobona sengizowudweba. Unganaki la yonke le nto le, uvele udwebe nawo-ke. Ezansi le curve leya engiyidwebayo mase uyahlanganisa-ke umkhono wakho. So la ngi-add-a u-2 inches nalapha ezansi u-add-a u-2 inches khona sengimpintshe umkhono. So ngizosebenzisa omunye for i-sewing allowance, omunye khona sokhululeka ngisifuna sengimpintshe i-sleeve sami. So uyisika on fold-ke lo mkhono lona. Mase uyawusika umkhono wakho nje lo. Engizowusebenzisa ukuthi ngisike imikhono so ophisi-ke bonke labo 3 manje ngisika isiketi sami. Ngiyagoqa nje kuthiwa i-folding bias-ke lo. Angazi u-folding bias ngesiZulu. So ngizosebenzisa lawa ma-measure ngidivayide i-waist yami ngo-4 ama-measurement ye-waist yami. So yakhumbula u-8.6. So for mina ngizovele ngisebenzise u-9. So uyabona ngizosebenzisa so ngiyabeka lapha i-tape yami la ngizothola khona u-9 la ngizobeka khona i-tape yami. Angithi uyabona ngisebenzisa u-9. Ngizosebenzisa as i-sewing allowance for isiketi. Kodwa ngisazoyi-add-a mase ngisika endwangini. Sithi uyabo u-9 wami nguthola laphaya. Ngizomaka-ke ngithi uyangibona ngiyamaka. Angifuni ulayini o-straight ngifuna oyi-curve. So angithi uyabona uma ngikala lapha ngithola u-11 inches. So lo 11 inches engiwutholayo ngizomaka wona. Ngifuna ulayini oyi-curve hhayi oqondile khona siyohlala kahle isiketi. Oyi-curve uyabo lo ongathi ugwegwile ya mawabona amagwegwe ya ngifuna wona-ke lo njalo ongathi igwegwe nje, hhayi lo
oqondile mase uyawudweba lapha ngi-eda o-half an inch wokuhlanganisa phela i-top nesiketi. So ilenti la o-19 inch no-half la ubude besiketi. So ngisifuna vele sibe side. So mothi usebenzisa i-pattern paper vele ihlezi imfishane. So unga-eda endwangini just nje ukuthi ibe khona iphethini usike ngayo khona kuzoba lula. So yabo lo piece lo njengoba ubona i-back ephelele le. Uma ngiwuvalile so fanele uma ukala uthole vele le inamba ukuthi u-edile ngithi niyabona ngiyayithola. La muthi uyakala fanele uthole u-half we-waist yakho. Angithi yabo u-17 so mina ngithola u-18 inches. So lo 18 yabo i-right vele into esiyenzayo. So ungasebenzisa-ke usike uhlukanise, omunye usebenzise for i-front, omunye usebenzise for i-back, but angizohlukanisa phela ngithanda uhlangena nje. So nayi indwangu yami le indwangu engiyisebenzisile for le sithi 3 meters and 3 meters. Angithi uyabona lapha indwangu igoqiwe lapha. So ngiya-edile-ke la ngoba ngishilo vele isiketi esifishane ngi-ede kancane mhlawumbe u-1 inch. Indwangu le angiyibekanga kahle. So ngiyasika-ke la i-back le i-on fold ngizonivulela yona niyibone. Ngithi yebo i-on fold. So i-front nayo le ngiyisika on fold kodwa ngizoyihlukanisa. Iwophi sabawu-2. Yithi yazi indwangu emfishane angijwayele ukuyisebenzisa. Ngijwayele ukuthi usebenzisa lende. So ophisa i-back le yabo lo isiketi labo piece base-front. So la isiketi lesi siyi-waist yami angaka-edi extension lokho okwe-wrap. Ngizofaka le ndwangu ye-blue. I-back lena ngiyisika on fold i-back yami. I-back inophisi owodwa. Iyodwa nje uphisi owodwa i-back yami iyo le engiyisikayo. So uma uthanda lapha kwi-armhole unga-eda i-sewing allowance. Uma-ke idatha lakho lapha endwangini njalo. So la e-front ngizosika ophisi abawu-2. Inophisi abawu-2 e-front. So ngizobasika uma-ke idatha lami lalapha kwi-armhole lapha unga-eda i-sewing allowance uma uthanda la uzofaka khona umkhono. Kodwa inkinga ayikho noma ungawu-edanga. So la nginophisi abawu-2 ngibagoqile yi-on fold la ngizosika umkhono wami. Ngisika umkhono abawu-2 njalo la njengoba ubona. Sengigoqile vele ngibamba ngophini ngibamba iphethini lami ngophini. Mase uyasika iphethini la. Umkhono oyi-2 yilo. Uma-ke part nendawo yomkhono. So labo phisi ngifuna iphakethe. So uma uthi ufuna iphakethe uyabeka isandla usivule nje. Usivule kakhulu hhayi nje ungaboni mina.
sivule kahle khona uzokala ngaso mase uyasiya nawo laba u-18 lo u-8 njalo lo u-18 inches by 3 so zobopha ngabi iphinifala. So la ngisiya ngoba ngishilo ngizo-eda le ndwangu e-blue. Ngoba ngishilo nje ukuthi lapha extension yami u-6 ngithi lapha besi-eda kwi-front. So la le ndwangu le ngizoyisiya nje ibe u-16. Angithi uyabo u-8 izoba u-16 uma uyivulile uma uyigoqile izoba u-8 inches. La uzokala-ke indwangu eshodayo. Angithi uyabo ngiseyophatha ophisi abawu-2 yabo. Laba ophisi engibasiyayo ilawa engizoqedela ngabo umqala wephinifa kodwa ngizonichazela kahle base ngiyithunga. So u-3 inches indwangu ububanzi babo 3 inches. Ngizosiya nje le ndwangu esalayo ngizoyenza i-ruffle encane nje lapha. Njengoba ulibona nje iphinifa lami line-ruffle encane. So u-4 inches mase ngigoqa u-2 le ndwangu le. Uzobona kodwa mase ngithunga ngisazoyihlukanisa or ngabukela ividiyo elandelayo. Uyabo ividiyo elandelayo khona uzobona ukuthi sengithunga kanjani iphinifa. So yibo-ke ophisi ngoba ngishilo ukuthi kusalile nalawa ophisi wedumo uthi uvula iduku kodwa mina alisebenzisi iduku. So yibo ophisi. Ividiyo elandelayo sobe sithunga ungabuka yona. Ngiyabonga.